Nalifunza live la uNkulunkulu bazalwane encwadzini yemahubo lithi labalungile bayashuma njengelisundvu bakhule njengemsedari waseLebanon. Lithi banjengesihlahla lesihlanyelwe etibuyeni tendlu yaNkulunkulu sithela tithelo ngesikhathi sato. Banjalo ke labalungile igama lenkosi malibonke. Ngalamagama lawa ngicela kunibingelela nonke emakhaya. Ngithi ekushoneni kwelanga ebusuku nje ngiyanivusela lapho umtimba ukhathele kakhulu kodwa ngiyanivusela egameni lika Jesu ngethemba seliphilile. Jesu muhle anigcine anilondolode nonke emakhaya. Lithi live la uNkulunkulu lele ngifuna ukukhuluma ngelathi kwako. Ubusisiwe umuntu lolithemba lakhe kungusimakadze. Ufana nesihlahla lesihlanyelwe ngasemfuleni. Timbanze taso tenabela emandini. Emacembe akhe aso ahlala alihlata kuyavakala. Sihlole ngasibeka sitawuthi ke sona ungatisoli ngesincumo sakho noma ungatisoli ngalokwendaba kuyavakala. Many people lamhlabeni benema decisions lamanyenti la wrong labanye basesana gama le peer pressure kuthi babuka bangani babuke laba around bona ukuthi bendani bajume ngani bakope into letimbi bafunze kubo benento letimbi. Live la uNkulunkulu lithi asifunze etintuthwaneni sendlule sifunze etilwaneni timbila. Lithi liBhayibheli timbila tilwane tibutthakathaka kodwa takha tindlu tato emakhaya. Now ake sengilokubekisela ukuthi ngisho ukuthina ngithi ubusisiwe umuntu obeka ithemba lakhe kusimakadze ufana nesihlahla lesihlanyelwe ngasemfuleni. Lithi live la uNkulunkulu na ufunza incwadi yemahubo laba lolungile uhlala ajingwe inhlupheko kodwa simakadze umkhulula totonke. Legama lekujingwa ilegama lelikuhaqa. Labalungile bahlala bahaqwe tinhlupheko kodwa simakadze ubakhulula totonke lezo tinkinga leto kuyavakala. Now ngilesibusiso ke leso semuntu lohlele kusimakadze. Simakadze uyamkhulula totonke lezo tinkinga ladibana nato imihla ngemalanga. Kodwa abantu abanyenti ke njengoba semshito ngebangani basathe emathemba abo bakhohle ukuthi kunaNkulunkulu esezulwini obonako. Bede tintfo ngekufuna ukujabulisa abantu basemhlabeni. Ake sengikulandzele nasesibonakaliso lesake senteka eEngland. Ngidawubekisa ngendlovukazi lekhotheme indlovukazi Queen Elizabeth. Kube bekungasiyo poor decision making yenkosi King Edward ngabe Elizabeth akazange sekabe inkosi. Shifta khosi because of one person. Ungatisoli ngalo kwendaba. Inkosi Edward bekuyinkosi yemangisi yathi suka lapho ngenxa yemoya webundludlulu umoya webugwadla ngoba khumbula lithi live la uNkulunkulu lohlanganisa nengwadla naye sokuyingwadla kuyavakala. King Edward lona ngiyatifuna ukuthi kwakutheni aze ayodibana nengwababani wathandana nengwababani watimisela kufuna kuyishada. Sigodlo semangisi sathi no angeke yente into le njengalena angeke akuwavumeleki lokho ukuthi inkosi ingathandana nemuntu lo ingwadla logwadlako lodume ukuthi nakuboshayina ulala nebantu lapha nalapha akwavumeleki ngekwe culture yemangisi nesive sonke sasakavumeleki lo. Wathi King Edward ngingamane nisithathe lobukhosi benu ngiresign kuba inkosi uma ningafuni ngendele lokutawujabulisa umuntu wami kuyavakala. Lithi ke lenzaba wase uyaresign neparliament yaphakamisa lokho waresign watixozela emfatini wakhe wayekela bukhosi. Can you imagine uyekele bukhosi uyekele lugqobo lwakho. Listen lithi live la uNkulunkulu usimakadze lobeka aphindze ehlise emakhosi. Simakadze ukubitile kuyinkosi wena ngenxa yebundludlulu basemhlabeni ngenxa yebundludlulu uyekela bukhosi ukhetha ingwababani. Listen to this. King Edward abenga samona onke amantombazane lamahla seNgilandi abuya parade athi ngilokhetha bonke labangithandzako abede ngifuna ukukhetha umfana. Bekungeta imiliyoni emantombazane but yena wakhetha kungasebenzisa amandla akhe just because of ingwababani. Ungatisoli ngalo kwendaba. Baningi labatsolako njenga King Edward. Listen, let me tell you this thing. King Edward bamstripe off
bukhosi bamupha i-crown walandzela ingwababane. Ingwababane yamshiya endleleni bamxosha ebukhosini, ingwababane yamshiya eteni. Kwafika isikhathi sakhe wagula waze wafa alonely, wafa angenalutho, wafa aluphuya, wafa asihlupheke, seka lonely from being a king to being a street vendor. Yayibona lempo leyo. Ungatisoli ngalokho kwendako. Ngemagama nje lokuthatha abantu anginowanza kakhulu but ngifuna ukuthi whatsoever lokwendako ungatisoli ngalokho kwendako. Igama lenkosi Malibongwe Zowe. You see, I told you, follow Prophet Wandile who walks in Zowe. Follow me in my Facebook account, Twitter, YouTube, and Instagram. Receive informative videos about God. Remember this, no one who is unholy will say God, because God is holy. The worship of ancestral spirits, emadloti, is a worship of Satan in disguise. Umbuso welizulu uyaphangwa, uyahlwithwa, nawe uhlwithe, nawe uphange. Receive Jesus today and walk in Zowe. To God be the glory. Hallelujah.